Ay male biya kamal. Biya kamal ka Nuer online TV ke jan gwasme bana rwache me bana jaling. Raja bana ling rwaj me inshallah tire wi ka South Sudan ko leben ka Sudan. Ngay yana gwanu re wicha ka South Sudan economy da ce jiyak. Gwade to ga jiya ga jiya gwase da ne ci korshe to ga jere wi ka Sudan. Ka jan gwasme ta ma inshallah ne na. Inshallah do ci Sudan chicken la pipeline ki ma tour e la lieeth nanga ja la petroleum ci ji Sudan la no shajalat alon tame kene ba lieeth ba nang da ba je to ka makan ga jere we ka Sudan ba je nang ka Sudan ba nang ka port mishal ke Sudan port ki port Sudan port mo chere mi to yir ki gwadana la lieeth la ja nang ka ba je kulo ti ba kulo kwakten jen chaja gek ni ka pairo ron kina daro jen dangro dongwan gwaze ci wej mecha te karal midita long ka sha pipeline ki ma turu mo chaja yar gwada mo shu kok liet chu je ki kok petroleum ka no ka jan gwaze dan ci kum sa Sudan ce chaja gor gwano be do be jari alaka ci kan do mo ci kana tok do mo do me jen re wej ka sa Sudan we rol bun ki bo ke gambella bo ka jema bo ka Addis Ababa bo jorat pin bo woni ka Djibouti jan gwadana de lieeth mo de kulo kwakten de kulo nan ka international market ki market de wi mo mo chu South Sudanese chu de tene lobe kenere aleka jan dobe dan let kana ki gor kana de lat antama chi Sudanese government ki kum Sudan che jala de gwane ne ajana antama cha pipeline che jalat and winimi chi ramadana la security advisor ka kwar la kwar South Sudan la kwar ne salpike mayadit wude shal ke tut kaw engine shawa and wini kana ramdo dien la potkang la petroleum minister ki minister of petroleum shiga wen winimi ko bikan right ke kum maintain tongomi shiga rudin linka jen kum maintain winimi ka Sudan no ba exportation dung oil ka ki nang oil ka ki petroleum ya kana ka South Sudan ba nang ka Sudan ka podamo shiga rudin linga je wa leda na men wo ba liet ba je tu ko kongre we ka South Sudan ka jen port Sudan mi chago je no bin economy South Sudan en chije men real dollar chi paga de chonial chala do bo pinki bin economy bagwa wajen bo mo gwa long ba ka country mi chi ka Sudan en wo economy de bo real ka ko ngoda ba an Sudan ngoda kan kore kan karodian ne kapin ka jen gwasame ne me jen lera nyam lera raw dere wi ka Sudan chala de no muktam ngoni awa kan je tilmlet kana kuje mo walim ke ne kon la jingon ko de kan tok de kan kala wi ka South Sudan chala de hotel ngono to go wajen yer South Sudan ke jen gwasame jet ko do ba danan yot ka queen gwene nyam o kan en judiciary ke ne kon lat ko ngot kan ko rin kon linga go ko do ba danan de South Sudan der wure ray queen kware ke je ke queen gwene na mo wa kel mi yer ko ma South Sudan ke jen gwasame gor ke jen go dong de jingon de ka rodin yaleka jirmu gena mo liuna an shang ka South Sudan tele yu te kap ke ne la de kondutin rik tun wan to ke ne winimi cha wije no ne me wa tel ngon terong ke ne lat ka ngot lat ka kelet ka do dan de lat ke je ne me ejele dan de ling mete ga le rodin ban ling bajele no nge ka gwasan be biya te kaman